kamo je bilo. O, Bog daj. Pa kako ste mi vi kaj? Zdaj tu idem Dimo, sam bil v kletici na treningu. Ja malo treniram za navijače, za ovo dole Svetsku, ne? V ovom, kak se zove, v ovom Katranu. Ljudi dragi, da si ja v kletici zalegnem za onaj stari madrac. V desni roki šlaufa držim, a on te je zapičeni v 5 vedreni lagiv. Pa jaz se tako živim v navijanje, kaj ti ne samo da preslavim, dok naši gola dajo. Ja ti slavim, dok vsaki pot, dok centra prejdejo. No. Pravzaprav, da vam rečem, meni vam se je to Svetsko v tom Katranu dole pri tim šejkima, el pizdekima niš ne vidi, no. Em je vroče, kaj v devini riti. Em peska imaš, hočeš škornjama, v gačama, hočeš v čubama, a stolnjake ti el pizdeki na glavama nosijo. No, pa na kaj to liči? Na kaj to liči, rečite mi? A kaj je najgorše? Posluhnite me. Najgorši je, ker ne smeš ovako domaču kapljicu ni pogledati. Ste me razumeli? Ni pogledati, ne da bi jo košta. Jaz sem štel iti dole na Svetsko v Katran, ali vedok vidim, pa kaj bi ja dole delal? Kaj bi delal, no? Kaj bi s tim beduinima devinoga censka petal? I posle bi tam negdje v šatoru degustirali devino mleko? Ja, ne znam kako bojo ti naši dečeci dole zbavili, ne znam, no, ne znam. Sam neki dan prečital novinama, da naši igrajo protiv ovih dole Marokancov. Ne? Ljudi dragi, ti Marokanci vam češejo toga hašiša, kak naš debeli Jurek češe po čurkama na kolinima. Oni se toga vraga nadimijo i onda si zamislijo, da su oni neki pustinski lavovi ili koga vraga već. Sad si mislim da su zato i ovoga selektora Bosanca Vahe kastirali, ne? Ne znam. Posluhnite me. Ti, Videk, i ti, Joškec, če vidite da vam ovi ti njihovi dimljeni napadači, El Neseri i onaj drugi, no, se zove El Bahati, če vidite da ide na maloga Livakovića, pa vredni to loptu napiči od nek tam v Arabsko more zleti na tam ovaj nosač aeroplena američki, ne? Ej ti, ovaj Matek, naj šparati lopto, naj šparati. Naprej su ti Ivek i ovaj Jendrašek. Pa daj im dodaj, boš vidi kaj su pravi moži, tak boju im strelili 3-4 komade, ovi boju mislili da nazaj počelo arapsko proljeće. No, a na kraju Lukec. Lukec, naš dragi, ti njima zafrkni im te 2-3 kifline i morajo dečki adio Marakeš, nadeve i pravac Maroku, ne? I vi dečki, dole, v Katranu, posluhnite me. Poslušajte Zlatkeca. Posluhnite ga, ja vam velim, on zna kaj dela. A vam bom rekel bom samo jedno. Hrvatska! Hrvatska! No tak. Pa idem Dimo Miciki referata ovoga predati. Aj Bog!
Hrvatsko je zlato naše, mi volimo nogomet.